saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. At mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. So naimbag abigat, kadagiti listeners can viewers, ti programa Amwen Tayo, ti Philippine Information Agency, Ilocos Sur Information Center. Siakbanan ni Joya Kimuyog on behalf iti Director General mi ni Ma'am Catherine De Castro, ken ti Regional Director mi ni Ma'am Janeline C. Rode. So ita episode ti programa tayo, makadwa tayo, ti Provincial Director ti Department of Trade and Industry wano DTI ti Ilocos Sur ni Sir Zaldi Zafra. So sir, kumablao tayo man kadagiti listeners can viewers tayo sir. Hello, good morning Joya, kanam amin listeners dati programa. Ayan. So sir, before tayo nga mapan iti main topic tayo sir, lalo dito agda mga crisis gapo iti conflict iti Middle East, damag man sir no, kumusta mo ti work arrangement tayo tatay ti DTI sir? Work arrangement, we are observing the compressed work week. Sumsummer committee from 7:30 to 6:30 from Monday to Thursday. To comply with the requirement of civil service, we have to serve 40 hours a week time at lang. So, bigat, awanti Friday, during Fridays, awanti Saturday. Yes, sir. So, sir, pati dagiti negosyo centers tayo, sir. Dagiti negosyo centers, Joya, kat sumursurot na digiti schedule ti LGU. So, tanong pa, ag-align mo, nagiti schedule ti LGUs ka nagiti negosyo centers mi. So, hang agpare-parehas ti schedule, at darigi sumsumber mula ti 8 to 5 until Friday, damo ila digiti 7 o'clock to 6 o'clock, so naduma-duma ti schedule da. Yes, sir. Sir, to refresh lang ti kwa tayo, sir, niya. Mano ti negosyo centers tayo ti Ilocos, sir? Or aminan bang LGUs at dan, sir? Awampay. Awampay nga kompleto ti negosyo center staff tayo. So, the following year, we are targeting an additional 11 more. Inutan tayo nga ma-fill up ang nagiti negosyo centers tayo to buong Ilocos Sur. Yes, sir. Kasi... So, nagigatan to, at the catchment areas na. So, ibig sabihin, they're handling two LGUs or municipalities. Tapos na mapagserbihan damit, nagigiti datuma pa yung negosyo center offices. Yes, sir. So, sir, itagarod deti conflict di Middle East at takot nagado ti epekto na kinalos amin yung sectors ka apektado lalo deti pa nagngina ti fuel prices. So anya mo dagiti inisyatibo programa ti DTI sir lalo tapno matulungan mo dagiti MSMEs tayo sir. On the part of the MSMEs, I'm glad to inform everyone nga dati naglaan ti Department of Trade and Industry ti 4 billion pesos financing program under the Small Business Corporation or dati SBC. Dating loan 4 billion loan facility kit naka-design nga i-assist na dagiti MSMEs to cope with dagiti rising fuel and logistics costs, supply chain disruptions, working capital shortages. This is in relation to dating existing Middle East crisis. So, Joya, dagiti key features na kitag dati loan range 30,000 up to 220 million pesos. Awang pati collateral na for loans na up to 5 million pesos. Up to 5 years repayment, may dapat 1 year grace period na. So, kaya nasawan, awan payment na or on principal interest for the first year.
mapaspas pa iti processing na natin, it will only take 7 to 10 days. And of course, natin ko naman, the purpose na is to ensure the business continuity and operational stability despite global economic shocks. May kadwa, Joya, kat dato para dagiti mat OFWs tayo. Dato OFW Negosyo Fund expanded loan programs for displaced OFWs. Yan, dagiti na-displaced kato dating gulo dyan sa Middle East. A separate 2 billion financing facility mat ay set aside or nakalaan para dagiti na affected by the crisis. Bigiti kat nga pondo kat supports business startups or reintegration into MSMEs indirectly strengthens. And this strengthens MSMEs by creating new enterprises can increase the local economic activity. And of course, dalap talaga access to finance, general DTI financing support. Beyond the crisis specific fund, DTI continues to strengthen credit access through the SB Corp, low collateral-free lending, faster loan approvals using digital systems, nga mangtultulong ti MSFs nga survive the cash flow constraints and inflationary pressures. Yan. Padamot dati business continuity and resiliency support ay can conduct the DTI nga promotes MSME resiliency programs, including capacity building for crisis preparedness. So isagsagana tayo. Actually, this is a proactive approach by the DTI to para dagiti crisis nga kakasto namang mangyari na risk management and adaptive business strategies, technical assistance for business continuity. So even during normal situation, can conduct tayo the business continuity and resiliency program. Of course, the goal na natin is to make MSMEs more resilient to global shocks like geopolitical conflicts kasmang mangyari dito yung Middle East. Dapat na kita tuloy-tuloy na programa tayo on market access and promotion programs to offset declining or unstable markets. We provide trade fairs and product promotion. Example, auto and regional fairs, linkages sa giling-link tayo with the domestic and export markets, partnership with private sectors, kama digiti malls and even digiti digital platforms. We also conduct market matching activities, business-to-business meetings, buyer-seller matching, the linkages with institutional buyers, exporters, and large firms. Dapat i-encourage tayo or ililing tayo the participation in trade fairs and exhibits like auto and regional fairs. The objective of this is, of course, is to open new market and alternative distribution channels, tamang tulong to MSMEs to offset declining demand and supply disruptions caused by the crisis. And of course, para ma-strengthen pa digiti or ma-reduce the cost to MSMEs and expand market during crisis, dapat digiti pakandak tayo na on digitalization and innovation support, adoption of digital tools, papakandak tayo ti trainings and e-commerce platforms, AI-enabled credit scoring and business system, support for online selling and digital marketing, tapno makasabay damot ti baruna trend ti tatak na panagdatang kan panaglako ti produkto. And of course, tuloy-tuloy lahat talaga ti pinagkandak tayo training, mentoring, and advisory services through programs like negosyo centers and mentoring initiatives like business advisory, advice tayo, financial management and supply chain training, and entrepreneurship development. Dati kat man strengthens the capability to MSMEs to adapt to volatile economic conditions. Digay Joya, digay programa tayo para digay MSMEs nga affected or in anticipation the effect that the Middle East crisis na hamot nga dagos nga marinada, sagsagana tayo for whatever nga dito impact na dati nga Middle East crisis. Yes, sir, nagmayat nga damag dagiti nga programa, lalo dito 4 billion financing program. Sir,
barbaro daytoy sir ayakas la When, dedicated talaga para daytoy. When actually, Joya, dati para dati to in response to the Middle East crisis dati. So nga, barbaro dati nga programa ti DTI. Yes sir. Sir, ada kad anya day requirements na daytoy sir kin ada tinakaalat nga pondo para Ilocos Sur laang mat sir. Yes, of course. I mean, MSMEs kat na qualified kat naka-avail dati nga programa ti Department of Trade and Industry. Hanga kasla. Yes sir. Yes, they for assistance, mapankay lang din na duma-duma nga negosyo center offices dito yung Ilocos Sur or dito yung provincial office dito yung Ilocos Sur para may assistant ba kayo dito staff tayo to avail of this financing program. Okay, Jaya, dito requirements na para dito MSME business fund nga. Provide lang the government issued ID. Tapos may kadwotet that the year 2025, 2026 business permits including official receipt, sample the official receipt, photo of business signage with the owner, photos of inventories of the business, and the photos of fixed assets of the business. May kapak dati business name certificate. May kalima is corporate documents for corporation or partnerships only. And may kanam is a proof of bank account under the borrower's name. Kasi ito yung requirements for the MSME business fund, Joya. Yes sir. Sir, they can loan kahit magkanong amount ba sir or may limit din? May at the range na dati at the range na di mabalin nga ilong ti MSMEs niya. As collectatay from from 30,000 up to 20 million. Oh. Tapos digite na awanti collateral na digay loans for up to 5 million, Joya. Okay. Then, up to 5 years ti repayment na. Dapat ti 1 year grace period na. Ati talaga sir, ti kwa mayat nga i-avail, lalo dagiti MSME sir. Sir, mapanta mo, DG, ni-mention mo tatay, DG OFW Negosyo Fund. Kasano mo dito sir? Anya ti requirements? Kasi sir? Dati OFW Negosyo Loan for existing borrowers, the SB Corp or Small Business Corporation in good standing with at least 6 months repayment track record. So, digiti ang existing loans na nati SB Corporation niya. So, dapat di automatically qualified being an existing borrower of SB Corp. So, at dati track record ng SB Corporation. So, loanable amount is up to 20 million. Collateral free pa dati up to 5 million. So, nag-avail 5 million and below, awanti collateral nan, and payable monthly up to 5 years. So, interest rate na dati OFW Negosyo Loan is 6 to 12% per annum based on diminishing balance, exclusive of TST. So kaya nasaon nato no habang bumababan di balance na, bumababa mo interest ng bayadan na. So processing fee, dapat processing fee na up to 2%. So for the requirements, latest promissory note number, proof of sales including bank statements, proof of value of asset in case of fixed asset acquisition, in-house financial statement of BIR filed financial statement required for loans exceeding 3 million. So required tayo the in-house financial statement na or BIR filed financial statement no loans exceeding 3 million. And of course, the proof of ownership
and of government valuation of the estate asset that will secure the loan. So there get the requirement na matigit OFW negosyo loan. Yes, sir. In my understanding, gusto sir nga han nga mabalin dagi new applicant TSB Corp, dagi na existing. Oh, well, dati requirement ng business track record ko na. So, no, at dati automatically qualified ko na naman being an existing borrower of SB Corporation. All right, sir. Thank you, sir. Sir, mapantayong madagi na mention mo, sir, nga capacity building, pa-training, yung technical assistance, tapos DJ Pay, kasi nakita DJ post tayo recently, DJ partnership tayo with DICT, DJ AI seminar, DJ Canva, kasi sir. When Begiti ka to objective na dati ka is to capacitate begiti MSMEs nga ag-level up tamad 10 tap na makasabay begiti barbarong nga trend on the online selling and buying of goods. Ya tatay tayo na ma-improve na begiti products na ma-i-promote na ya kita digiti nalakatatan nga agi usaran tayo digiti platforms like the social media nga ma-i-promote the produkto da, and of course to improve digiti produkto da through the packaging and labeling. So digiti kan conduct tayo tatanga seminars tapno ma-widen da tayo reach the market da matanga lagi tayo lokal laan. So eventually, it'll help them grow. Tapno makai-register da pa with the Food and Drugs Administration ng produkto. Tapno ma-include tayo ng national trade fairs. So, actually, regular nagkan-conduct tayo dito naduma mga ili tayo dito probinsya tayo Ilocos Sur. It's a continuing activity. Dito nga aramidan tayo so nga to help our MSMEs. Yes, sir. Sige, Garod, sir. Sir, mapantayo mat sa bali nga bangir, dapat yung obraan ti DTI, dito yung price monitoring. Ayakat, lalo nakataduti nakapatangkon nga marik na daji medyo panagnina dagiti magatang tatar lalo dito panagnina ti fuel prices. So adan ba ti panagnato ti commodities ta sir, kumusta mo dagiti monitoring tayo sir? Yes, kastamat niya kada ti crisis nga kakastoy and even during normal situations regular ti panag-conduct ti monitoring ti Department of Trade and Industry. Then digito yung makunto natin yung basic necessities and prime commodities nga under the jurisdiction of DTI. Kat ko'y palpalawag joya nga hanggang amin nga produkto yun di merkado kat under the jurisdiction of DTI. So ti produkto nga under the DTI digito manufactured products kisla kung digito sardinas, kape, digito coffee, detergent bars, digiti imun mo the Department of Trade and Industry nga. And of course, we also conduct enforcement of fair trade laws, especially against hoarding, profiteering, and price manipulation. We also coordinate with other government agencies to ensure the stabilization of supply chains. So recently lang, nag-convene the Local Price Coordinating Council ti Bantay, nag-participate tayo mo tiyan, wherein nag-create na the interagency monitoring task force to monitor the primarily the prices of fuel, then maidagdag na inayon pa yung na mga basic necessities and prime commodities. So we have with us the mga agencies na monitor the prices for food, drugs and cosmetics, agricultural products, and the manufactured products under the jurisdiction of DTI. So far, no dito produkto nga under the DTI, makunto na tayo mat nga at the supply of the basic necessities and prime commodities remain adequate.
can content ag tuloy-tuloy lang pati replenishment na. Dagiti ang timamon monitor tayo, which is importante niya, to maintain the stable nga prices. Kadagiti presyo mat are generally within the suggested retail prices and or prevailing prices with local deviations observed in selected items. Dagiti lang observed tayo nga at dagiti nagbaliw ti presyo na dagiti medyo makon natin nga dagiti located ti upland municipalities ken interior. Understandably, tapi pinagnato ti presyo ti fuel, ngimmi naman ti transportation cost na or freight cost na. So, ang dati pa naggaraw ti presyo na. Minimal mat lang. Dati increase ti prices na. Awam mo ti mag-observe parang tayo nga widespread hoarding, profiteering, or cartel activity. So, sapay ko with the pinag-ceasefire na dati din tinigit at tuloy-tuloy ko na panag-sublay na ti normal nga situation na anti presyo and supply ti basic necessities and prime commodities na ti merkado. Well, sir, kasi no umina talaga ti presyo ti langis ka garaw amin niya, sir. Mapektaran talaga. When apektado ang amin dagiti makina nga bang proseso dagiti nga produkto kaagusar mo ti langis. Distribute dagiti produkto dagiti ayan ti retailers maagusar mo ti fuel. So nga affected tayo na talaga. Yes, sir. Sir, siguro i-add tayo lang yan. Advice ti publiko, lalo kat ado tagijihan nga makaamo. Di jingi, no niya ti masurot nga presyo di gatangan da, no di batag na, or di nakakabil di shelf, presyo sir kin, they have the right nga mangreklamo kaday jay. Kuhan, Jaya, kahit ka lang i-assure nga tuloy-tuloy mo ti panagkan-conduct ti monitoring, dagiti basic necessities and prime commodities, depende na duma-duma nga retailers can grocery stores, department stores, can daman ti makita tayo nga sobra ko mati panagnato na i-report yun lang ti Department of Trade and Industry aksyonan tayo nga dagos. Kankat ko lang nga i-assure ti publiko nga there's no need to panic. Awan mo ti makikita tayo nga panagkurang ti supply, tuloy-tuloy lang tama ti delivery, digiti produkto tayo dito ti merkado. Kat nang runa launa digiti datakil nga grocery stores, Joya, up to umabot pa ti up to 60 days or 2 months ti inventory. Kaya nasaon ba tayo nung nag-delivered ako matata nga aldaw, April 16, umabot hanggang June 16 ti stock da. So kaya nasaon kaya nasaon di dyan ipaabot pa nga maibos sa danto man ag-replenishan or ag-order. So maybe 1 month before tamanan ti panibago to nga baro nga stock man nga pang-replenish da digiti tagilako da. So as per our observation, normal matam amin nga digiti stores, awan ti pilpila, awan tag-hoard, awan tag-panic buying. Alright, sir. Sir, dapat kayat tayo nga inayon, nga kayat tayo nga i-emphasize mat nga other programs para ti DTI, sir. May discuss ko matin dekadwan ng digiti programa ti Department of Trade and Industry, graman ti dati programa ti regulatory side, di pa nagkandak ti monitoring and enforcement. We also receive consumer complaints, we file administrative cases, dagiti makikita tayo nga violate, dagiti duma nga fair trade laws the Department of Trade and Industry. We impose fines, administrative fines, dagiti violators, and in the developmental side, agtuloy-tuloy lang ta, kita nag-assist tayo dagiti MSMEs nga para dagiti panagdoras, dagiti nagnegosyo na. Yes, sir. Sir, maudi lang garo din. Mensahe tayo ti publiko, kin kadagiti MSMEs, kin baka dati hotline tayo, sir, or email or Facebook account nga mabalin nga pag-sendan ti queries or reklamo, sir. Agtultuloy lang agtultuloy lang during normal situations or even digiti crisis nga ma-experience tayo agpatuloy lang pagtrabaho sa Department of Trade and Industry
tapno ma-ensure nga panagduras dagiti MSMEs tayo. FB page. Then dagiti panag-assist tayo dagiti consumers, dagiti possible nga panagsamantala dagiti traders and businessmen. Yeah? So rest assured na whatever complaints o nga ma-experience dagiti consumers kita aksyonan tayo. You can visit our FB page na DTI R1 Ilocos Sur. And you can message us no daman dagiti complaints or mag-experience tayo nga panangluko or panangsamantala ti traders for the programs nga nadumado para MSMEs at dagiti nadumang nga negosyo centers tayo mabantay mapalintay nga bisitahin or madirectly nga mapantay DTI Provincial Office. Again, dati mabaling kay message dito DTI R1 Ilocos Sur dati you can visit our FB page and dagiti din na mga programa kan dagiti activities nga maikan conduct me. Alright, sir, agyaman kami, ti oras nga yung paay mo para iti dito interview. So, data ti nagpatinggaan, ti panaki umantayo ni Provincial Director Zaldi Safra, ti Department of Trade and Industry Ilocos Sur. So, on behalf iti Director General mi ni Ma'am Catherine De Castro, and ti Regional Director mi ni Ma'am Janeline Sirole, siya manager Kimuyog, ti nakadwayo iti programa amwen tayo, ti PIA Ilocos Sur. Agyaman kami.